Sishubile isimo phakathi kwey'nkunzi zikamaskandi, ukhuzani umfokampungo kanjalo nensizwa u-DSD ukukhangelani umfokamhlongo. Ngane zakwethu nginibingelele ngiphinde ngamukele kule channel ehamba phambili inkeze lami igama ngimfeze ukuthi ungakhumalo bathi la sibona amakomenti. Mawuthi umusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu sishubile isimo phakathi kukakhuzani indlamlenze umfokampungo esinsizwa lephansi enkandla amahlathi amnyama emathula-mpunga kwesikampungo sisigodi kanjalo futhi nensizwa u-DSD bathi udubula sodubulane ukhangelana umfokamhlongo insizwa lephansi enkandla bathi seshoba lenyathi. Bafethu zinsizwa lezi ezinkunzi zikamaskandi. Uzokhumbula ukuthi insizwa ezike zasebenzisana ndawonye zaziyamathi nolimi njengamanje sokuyinkukhu nempaka abasabhekani-ke. Uza ngemuva kokuthi nje u-DSD aposte isithombe sikaMandoza se-albhamu eyayithi Inkalakathe. Wasebhala ukuthi i-albhamu kaMandoza ethi Inkalakathe ineminyaka engu-22 yaphuma. Waseshutha enye izingoma eyahlanganisa isizwe sabantu abamnyama nabamhlophe. Uzokhumbula ukuthi iyona ngoma lena edla ukubhethi njengamanje. Uzokhumbula ukuthi ukhuzani uke wakhipha ingoma ethi Inkalakathe kwi-albhamu yakhe yangonyaka odlule-ke. Nomthandeni igcwama elisho umfakamanqele wasededela enye ipromo futhi ekhombisa ukuthi naye unayo ingoma ethi Inkalakathe-ke. Uzokhumbula ukuthi kunodweshu nje oluloku lukhona emculo amaskandi njengamanje kulokhu kuphikiswana ngale ngoma ukuthi ingoma kakhuzani, omunye uthi ingoma kaMthandeni, omunye abalula ukuthi imnandi kakhuzani, omunye abalula ukuthi imnandi kaMthandeni. Emva kokuthi u-DSD apostile isithombe ubese ebuya ukhuzani kuma-comment wasepoza ukuthi eyakho yona yahlanganisa ini futhi ineminyaka emingaki-ke. Le post le comment ibese ithandwa abantu abaningi. Ukhuzani uwaseyisusa. Uzokhumbula ukuthi indlamlenze yakubalula ukuthi yona bangabe icommentile yaphinde yayideleta isuke enza ngebomo ngoba umuntu osuke eqondise kuyo le nkulumo usuke sayibonile le nkulumo, ingakho-ke akhethe ukuthi avele ayisuse kanjalo. Kuphinde wasebuya u-DSD wabuya nenye ipost ebithi umbuzo bekade uthi yami ingoma yenzani kanjani. Angixolele lo mlandeli abebuze i-comment yakhe uyisusile engakayiphendule. Ngiyaxolisa kakhulu kodwa-ke impendulo nansi. Wasebhala ukuthi wasefaka isithombe sakhe nokhuzani banongizwa lapha nabele phesheya. Kuzokhumbula ukuthi u-DSD uyeke waya ngaphesheya eyofundiswa ngomculo nokuyilapha ahambe khona nendlamlenze umfokampungo sokukhuzani. Ukhuzani-ke ubese ebuya futhi kwi-comment section yayo le post wathi ipackage yokuya kwakho phesheya kwakuthi uyofundisa ukucula, mina ngihanjiswanga ipackage, ngahanjiswa njengenkosi kamaskandi wathiwa ngiyoncebeleka. Aphendula ipost ebefakwe u-DSD udubula sodubulane ukhangelana nomfokamhlongo. Ngane zakwethu zinjalo izinto kumaskandi. Mhlawumbe wena ngakuthini kwakho ukuphawula mayelana nalezi ndaba? Sihlakale laphana kwi-comment section sidikadikele indaba siqede khona kwi-comment section. Bekuzona indaba bengindlulisa zona namhlanje kwezisenkele. Ningakhohlwa ukusubscribe, ulike nokushare kanjalo futhi nokukhomenta okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.